نێزیکە ڕەگەزپەرستی ئابووریا تورکیا نقۆم دکات جخۆ حتا ڕادایەکیا خەندقاندی کوشتن ئەشکەنجەدانە دەرونی لێدان و دزین و تاڵانکردن لە تورکیا گەهشتیە لوتکێ لە گوڕی راپۆرتی ناودەوڵەتی تورکیا بۆ کوشتنی یەکەمینە لەسەر ئاستی هەموو ئەوروپایە سەرباری کەرتا گەشتیاری یێژێدەرێ چافکانیە سەرەکێ دەبارە ژیر و ژیانە زۆربەیە هەوڵاتیان تورکیایە حتى حكومات بخوجي حتى رادايكي جلكي زيدا بشتا خوبيد باستيت لأف صالة بتايبتي كشتن وهيرش كيرن جبلي دزي وطالان كيرن الهمبري جشتياران هندزي دبويا هندك مالبرين عربي هجدارية درباري جشت كيرن ابو تركيا ددن اوجي بويا اگري كين بونا رجيا جشتياران بوي ولاتي لسر مجاري جهجاي عبد الله ارزا غجي بازرگان و آبوری ناس جه انقره دپرسم هجا عبدالله تو گلک بخیرات یا کردستان 24 تمام ده سالک و 10 حیوان دا حولاتی ششه یه باشور کردستانه بو نخوشخانه یانجی بو گشتیاریه دهتا ترکیه لوی ولاتی دهنه کشتن به دست ترکان هین وی بویره افجاره آدماهیه چه بوی به دست رگز پرستین ترک به اگر به صدم چاوا دنرخینن و چه کاریگریا خو لسر سمعتا ترکیه ده هبیتن جهمو روی کیوه ایوار باش بیه کلی استانبول هاتیه کشتنه لترکیه قومپیلا ملت نبوی هوایه وانا لسر حسابی خو بی ایشی کرنه yani devlet ama Türkiye vakti tişki ne baş bir ki hakime mehene, savcıya mehene, vandigirin gözaltıya, vandigirin debel ifade vandigirin yani ama ki Kürdi bu haberde ambejin bu kujuse ve çakesi 5 milyon, 4 milyon Türkiye'de insanıma bu Kürdi haber dedin. Yani evya yanlışı ki mezine hükümet ama devlet ama hukuk cemheye devlet Serbiya bisekne bana suç işlemiş kirine devlet van bigre bibe. Heja Abdullah از رجا دکم ام جراستی نرافن ام دستی خل سر وجدان خدانن وک انسان پیشی هر تشتی ام باخون و بویاره 12-13 کسا هرشی سرگنجه کی کریا کو هاتیه جبو تعطیله هاتیه بو بین ودانه او گنجه هنیج بر آخفتنا به زمان کردیه بچقوی هاتیه کشتن باجه اف منطالتیه نه بر پرسیاریا دولته اویا گرکی دولت سری بسکنه وان دا 12 حباکیه بیشی آوا کرنه گرکی تماما بگره ویا حقسیزی که مثلا ام قارچینه ام بخوش القارچینه yani ama kim Kürdi haberde با ailə xura, bi merve xura, bi telefonu ra haberde tahari beş velat Kürmancı haber ne diye azim, Kürdi haber ne diye azim, tüm Kürdi bejber kötü haber diye azite büküşüm, eviye yanlışı ki pırmezine. Yani eviye ne em kabul dikin, o ne millet kabul dike işin doğrusu yani. Viya hukuksuz diye, viya peşya Türkiye'ye girtini, jderva turist mesela ekuteyn ve Türkiye ama gerek ikiş bir Türkiye haberdin. Bir İngilizce haberdin, به عربی خبر ده به کردی خبر ده به هر زمانی به سورانی خبر ده و ورن ترکیه اما کی هاتو ناوم ترکیه خبر ندنم و بکوشن به شقه پیشات تماما پیشات ترکیه kapatmıştık yani bana مساکرنه yanlış باشه اجا عبدالله کامیرین چاودریه تاین اف بویرا چبوی تمام لبردر هتل کیا چبوی پلیس هاتنا لجهه کوجران بگرن 12-13 کساس هێرشێ بچاقویە کریە سەر گەنجێکی و یە کوشتی و عەردە هاوێتی جهەیە تۆهمەت بەرا بگرن ڕابوونە پسمام و برایە وی کەسی گرتنە ئەوێ کو هاتیە کوشتن یەن حەکیم لوقمان و سەرەدەریەکە گەلێکە خراپ پێڕا کریە ئاخفتنێن بێڕێز پێڕاکردنە حتا ئاف بەنەدایەوان ئەف تێ چوات هەیە یعنی ئەڤا پۆلیسا وەها کریە نە خەلکی ئاسایی وا کریە پۆلیسێ دەولەتەیە ez nihaviya ava karım bidim vekirni polis lödere kamera heye kamera kaydı gereki binere yani polis ya hatiye kuştine vanaji ne girtine merve ekü aliye kuşti hati girtine evya incelemiş nekiye ve polisa tecrübe persi yanlışıye gereki incelemişken ki haklıya ki haksıza çıkavan edine haklı bilci kes kuştine hak nake
Tikes kuştine hak nake. Em kuştine red dikin kere. Yani van polis hacı gerek ser navi adaleti, ser navi Türkiye Cumhuriyeti, ser navi devleti ve deri polisiye xo bikin. Göreva xo bikin. اجا عبد الله اخذتني انت دمك اذا تدبجي لفي ولاتي عدالت هيا لفي ولاتي دادگاه هيا لفي ولاتي حقوق هيا امنيات هيا دمك اذا كو تام صالك و ده مه لسربویرا نوسبین درباز بون کو 5 همولاتین باشور کردستان د عربا خدا هاتنه کشتن به دست کسین ناس و دزی و تالان له هاتنه کرن کسین نخوش بون هاتبونه دکتور حتی نو کجی کیسیوان لدادگه ترکیه نهاتیه یک عالی کرن کیجان دادگه کیجان عدالت کیجان امنیت سالک و ده هیوا هیجی بویر نهات بیته یک عالی کرن کی و قبول دکه کیجان وجدان کیجان عدالت کی جیاسا از کارم بیا بیجم اویا لتركيا جيكو قمراتنا بملت هبودنا دكوجا الهرجي هبودنا دكوجا يعني بيجن اما gerek adalet via takip ki çünkü hakim bu çe hakime savcı bu çe savcı bu ara ku bipirse ki via bana kuş seba çıkış çıma kuş tahkik kesitine yani devlet libame hukuk heye em division em hukuki güvenmiştin yani iro li İstanbul'daki polis Rabin direktmen hareket bikin yanlışa polis ويا هاتنا كشتني ويا بيكر حقي وانا تنك ويا بكشن ويا بكردي خبرته يعني از كردي خبردم ايش بكردي خبردم از المال اخوش كردي خبردم الانقره ايش كردي خبردم الهر شيء كردي خبردم يعني از البارتيا ما بيداجي من 20 سال görev kiriye karbejim yani vani ki usaki van da 12 haba merve usaki vakti usam ki beşya Türkiye dikirin Türkiye dikin kutuplaşmayı dikin çember ki küçük yani hem bu havayı ne fikrin gerek ki Türkiye baş bir fikre yani vani ki van süce işlemişken ömür boyu müebbet başa اجا عبدالله راست یک دهوله ده هيا دفكو تو وهمي دس هلاتا تركيا بزانن جمها بي بزانن جاك بارتيه وحتى جهميان بچوكتر يعني كشتنا حكيم لقمان نكشتنا تاني گنجكي كرد الاسطنبولي كشتنا روحي همو كردايا لهر چار پارچين كردستان لهر جهه كي في دنياي بيتن اولنا حقيقه كزقه وزلاله لافرغس بارستيا لتركيا هاي حتى لغوري رابورت ناف دولتي رضا یکمین دایا ترکیه جبو کشتن تالان کرن جبو بیرزیه جبو نتوا پرستیه یعنی بوچی دولتا ترکیه در حقی و مجاره ناهت دنگ وان گوتارین رگس پرستیه کم بکتن در حقی نتوین دن لترکیه از راستیه بوتا بجم نتنه جبو کرده حصای حتی جبو عربانو نتوین دن جی لترکیه تو باشتر جمن دزانی از باش دشمن چی میگه از 20 سال دنوا partiya MHP'den az naha bağlantıya partiye bavatine yani via yanlış naha göreva hükümetiye göreva AK Parti'ye gerek ki AK Parti devlet terabeje ki devlet Türkiye'de devlete AK Parti'ye ki devleti yönetmiş ki AK Parti yönetmiş ki gerek ki van olaya seri bir sekne yani çava Kürdi bizimane xo haberde belki Türkiye nizane ancak bütün havayı tikari ve bigri evci polis verin bigirin. Beşe az Türkiye'de gozum lüveleri zarar bidim Türkiye, zarar bidim devleti, zarar bidim milleti. Yeki kusaki ve evci dev polis gerek verin bigirin bigirin. Kes küştüne hak nake. Az viyat veşim. Yani adalet gerek işlemiş ve adalet gerek ki bir serde hare yani adalet hatta bir serde neçe herkes gora seriho ama kim Kürdi haberdar, kim Arabi haberdar, kim başka zamanı Zazaki haberdar, kim Sorani haberdar. Evi bu kuşun savaşı Türkiye ki ve iş savaşı. Ne haber? Evet tamam. Ava Cenab-ı Hak bejitin hecay Abdullah rastiyek heya Türkiye de enflasyona ki mazındaya, aburiya ve xandiqiya. Türkiye ek jwan walataya ku gelek pişta xo be geştiyariye giredi datin. بوان گوتارین کربوکینه بوان زیدابونا بویارین کشتن دزینو تالان کرنو بیرزی در حق گشتیاران گشتیا آسته که کمدیان عربی براپورتان داخواست کانالین عربی داخواست جوالاتیان خود کن گاوت چنه ترکیه گلک هوشیار بن یانجی اگر هین نچار نبن ترکیه هل نبجیرن که ببیتا والاتک جه گشت و سیران و بین ودانه هوا اوه چه کاریگری خو لسر سباروجا دور و نزیک یا عبوریا ترکیه هیا تشتكو انها لبيشيا تركيا وان تشتكو اوا
olayı ki em ava bireysel yaşamıştır mesela bir olaya İstanbul'u em kınamıştık. Jiber Türkiye Avrupa Asya'yı idare dike. Yani jiber ku Avrupa ve Asya idare dike Orta Doğu da jî agir ki mazinte da jiber ku agir ki mazinte da jivan ülkedini pır hatine Türkiye jiber ku pır hatine Türkiye eviya ji göreva devletiye gerek devlet viya başlanıbe jiber ku pır hatine em bêjin ajanê Avrupa hebe, ajanê başka ülke Türkiye hebe, başka zamanki haberde zararkê bixuze bide Türkiye ise viya gerekî istihbarata me baş viya araştırmış bike li serê bisekine yani van olayı ku ava yoksa van olaya pir pêş da bişip işe başa hûn jî şerîkê devletê ne tu jî ji partiya MHP'yî hûn çawa digel AK Partiye hûn çawa dê vê mijdarê guftû أنا MHP'den me. Tamam. Başa. Weke bazirganek em bêjin, weke aborînasek em bêjin. Yani van bûyerên wehayên kuştina weke Hekîm Luqman û kuştina berî sala ku deh heyva wê malbata diya li dihokê ava ku li ser rêya Nûseybînê hatine kuştin bi neheqî ji bo pere, ji bo talan û ji bo diziyê. Aya dewlet dê kengî destê xwe danîte ber vê gutarên riq û kînî û regesperistiyê bi taybetî di rojeke weke ev rûke da ku li Tirkiye roja cîhaniya aştiyê ye. Hûn di roja cîhaniya aştiyê da mirovan dikujin? Em ji ber çi anya viya xeber didin em xeber didin tiştê ku hikûmet haya wî jê tune ve jî van xeberlera sê keve em xeber didin ser viya ji ber ku em xeber din ew hikûmet jî ez qenaeta xwe dibêjim ew li serê bisekine ew vana tev bide girtinê hakikatê bîne rastê kî heqlî kî heqsiz ê ku berê hatine seraya Nûseybînê jî hatine kuştinê li Türkiye jî pir însan hatine kuştinê artık tu sabiye ki zaman ki hatiye ji bu 5 milyona insan için insana dikujin yani gerekî devleta me hinkî were ser xwe ez viya dibêjim yani te heqlî yani viya gerekî nate kuştinê ev ya te heqî wan tire ku viya Kurdî xeberde ê ku li wê derê çûn ji bo wan talan kirin wan 4-5 kesa kuştin viya ev ya em qebûl nake viya nayê qebûl kirinê. Başa Hêjaya Abdullah Erzaqçî bazirgan û aborînas ji Enqereyê gelek spas. Ez gelek spas dikim êvar baş.